Poštovani učenici, dobar dan. Ovo je drugi video, odnosno drugi dio nuklearne fizike u kojem ćemo danas objasniti defekt mase i energiju vezanja. Prije nego što krenemo na glavni dio današnje teme o defektu mase i energiji vezanja, još malo o atomskoj jedinici mase. Dakle, masa protona izražena preko atomske jedinice mase o kojoj smo govorili u prvom dijelu nuklearne fizike iznosi, evo kao što vidite ovdje boldano na vašem slajdu, znači to je masa protona, masa neutrona i masa elektrona. Masa protona i masa neutrona su približno jednake, dok masa elektrona je drastično manja nego što su mase protona i masa neutrona. Sjetite se također da je prema Einsteinovoj relaciji masa povezana s energijom mirovanja i iz ove poznate jednadžbe možemo odrediti kolika bi bila masa, odnosno energija mase u mirovanju. Stoga možemo kazati da jednoj atomskoj jedinici mase odgovara energija od 1,49 puta 10 na minus 10 džula. Jednostavno smo došli do tog podatka. Ako ovdje vidite da je umnožak mase od jedne atomske jedinice mase i brzine na kvadrat iznosi točno 1,49 puta 10 na minus 10 džula. Kako smo već ranije spomenuli, u atomskoj i nuklearnoj fizici energije se obično izražavaju mjernom jedinicom elektron volt. I prisjetite se da jedan elektron volt iznosi 1,6 puta 10 na minus 19 džula, a iz toga slijedi da ova energija mase u mirovanju, u stvari pretvorena u elektron volte, iznosi 931 mega elektron volt. Upravo taj podatak će nam biti jako vrijedan podatak koji ćemo koristiti kasnije u našim zadacima kako biste računicu maksimalno pojednostavnili. Evo ovdje imamo jednu sliku koja prikazuje u stvari atomsku jezgru. Na ovaj način mi zamišljamo izgled atomske jezgre, ona je sastavljena od nukleona. Na primjer, ove crvene kuglice neka predstavljaju protone, a ove zelene neutrone zajedničkim imenom čestice u jezgri zovemo nukleoni. Evo ovako bi izgledala jezgra rastavljena na nukleone. Ono što je zanimljivo ovdje u ovoj situaciji jest da jezgra rastavljena na nukleone ima veću masu nego što ima jezgra dok se nalazi u svojoj atomskoj jezgri ovako na ovaj način sastavljena. I to je jedna zanimljivost koja je primijećena kod atomske jezgre i upravo tu zanimljivost nazivamo defekt mase. Dakle, razlika u masi nukleona pojedinačno rastavljenih čestica i mase cjelokupne atomske jezgre je u stvari veličina koju smo mi nazvali u nuklearnoj fizici defekt mase. Kako je to u stvari moguće? Kako je moguće da atomska jezgra dok se nalazi u ovako jednom sastavljenom stanju ima manju masu nego jezgra rastavljena u nukleone? Odgovor se krije ovdje u energiji vezanja. Energija vezanja je u stvari energija na koju opada taj dio mase koja se ovdje ne vidi. Taj defekt mase koji smo primijetili iz ovog crteža u stvari je jednak razlici ukupne mase protona, ukupne mase neutrona i mase cjelokupne jezgre. Ovo je ovdje Ma, to je u stvari masa cjelokupne jezgre koju je vrlo jednostavno dobijemo kao umnožak masenog broja svakog elementa, odnosno svakog atoma iz periodnog sustava elemenata i atomske jedinice mase. Energija vezanja prema nama već poznatoj formuli od ranije u stvari se dobije kao umnožak defekta mase i brzine svjetlosti na kvadrat. Ako biste htjeli izračunati energiju vezanja po jednom nukleonu unutar jedne atomske jezgre, onda valja samo energiju vezanja jezgre podijeliti sa masenim brojem, odnosno sa ukupnim brojem nukleona u jezgri.
Evo, u ovom zadatku ćemo izračunati energiju vezanja po nukleonu za jezgru atoma bakra. Dakle, ovdje imate jedan zapis za atom bakra u kojemu vidite da taj atom bakra ima 29 protona, to je njegov u stvari i redni broj, i 63 mu je u stvari maseni broj ili zbroj protona i neutrona. Te podatke ćemo i zapisati, dakle, ukupan broj protona u jezgri bakra je 29, maseni broj ili zbroj protona i neutrona je 63, i onda ovom računicom dolazimo da u jezgri ima 34 neutrona. Ovo je masa protona izražena preko atomske jedinice mase koju smo već ranije zapisali negdje, jeli? Ovdje imamo masu neutrona izraženu preko atomske jedinice mase i ovo je masa jezgre, masa cjelokupne jezgre atoma bakra. Dakle, ovaj maseni broj 63 nam daje u stvari kolika je ukupna masa jezgre ovog bakra dok se on nalazi onako u cjelini. Tu piše da taj broj iznosi 62,91366 atomskih jedinica mase ili zaokruženo 63, kao što vidite iz ovog masenog broja za bakar. Ono što tražimo u ovom zadatku je energija vezanja po svakom nukleonu u jezgri. Prvo treba izračunati defekt mase kod jezgre bakra. To je u stvari jedan jednostavan račun kojeg smo malo prije spomenuli i iz tog računa, odnosno tom računicom i tom formulom možete doći do rješenja za defekt mase kod atoma bakra. Kao što vidite u ovim računima se koristimo atomskim jedinicama mase kako bi taj račun bio što čišći, što jednostavnijeg zapisa i što lakše za izračunati. Dakle, energija vezanja za jezgru atoma bakra se dobije po poznatoj nam formuli, uvrstite podatke i dobit ćete ovakav jedan oblik kad defekt mase uvrstimo u ovu formulu. Ovdje bi valjalo primijetiti da ovaj UC na kvadrat u stvari predstavlja energiju mase u mirovanju. Nju smo spomenuli na početku ovog predavanja i ta energija mase u mirovanju iznosi 931,5 MeV, pa kad umjesto tog dijela uvrstimo ovaj iznos, dolazimo do jednostavnog računa, odnosno jednostavnog iznosa za energiju vezanja bakra. Po jednom nukleonu, znači valjalo bi samo ovu ukupnu energiju podijeliti sa ukupnim brojem nukleona u jezgri, što predstavlja u stvari maseni broj od 63 kod bakra. I kad podijelite ta dva broja dobit ćete kolika je energija vezanja po jednom nukleonu za atomsku jezgru bakra. U drugom zadatku zadan je defekt mase za jezgru kisika i on iznosi 2,4 puta 10 na minus 28 kg i treba pronaći kolika je energija potrebna za oslobađanje jednog nukleona iz jezgre. Ono što tražimo u ovom zadatku je u stvari energija vezanja po jednom nukleonu. U zadatku nam je poznat defekt mase i poznato nam je da je maseni broj za kisik 16. Energiju po jednom nukleonu dobit ćemo iz formule koju smo vidjeli već nekoliko puta malo prije, u kojoj treba u stvari podijeliti ukupnu energiju vezanja sa masenim brojem za kisik. Energiju vezanja dobijemo kao umnožak defekta mase i brzine svjetlosti na kvadrat. Kao što vidite ovdje, u ovu jednadžbu smo samo uvrstili u prethodnu i dobili smo ovaj oblik. I uvrstite podatke koje imate zadane u zadatku, dobit ćete da je energija vezanja po jednom nukleonu 1,35 puta 10 na minus 12 džula. Obično ovaj rezultat ne ostavljamo u džulima, već imamo jedan malo čišći zapis, a to je onaj
u elektron voltima ili mega elektron voltima, pa kada to pretvorite, već smo nekoliko puta to radili kako bi se to trebalo pretvoriti, dobit ćete iznos od 8,4 mega elektron volta. Treći zadatak je vrlo sličan prethodnom zadatku, međutim u ovom zadatku trebalo bi u stvari prepoznati koje podatke imamo na raspolaganju. Dakle, tekst zadatka glasi: ako je masa jezgre litija za 0,042 atomskih jedinica mase manja od zbroja masa slobodnih nukleona koji je čine, kolika je energija vezanja po nukleonu za litij? Možda u ovom zadatku postoje podaci koji su malo skriveniji i trebalo bi ga malo pažljivije pročitati, tako da možete u stvari doći do toga da je ovdje defekt mase iznosi 0,042 atomskih jedinica mase. Maseni broj za litij, kao što vidite ovdje u zadatku, je 7, što bi značilo da u stvari ukupan zbroj protona i neutrona u jezgri litija iznosi 7 i potrebno je pronaći energiju vezanja po jednom nukleonu. Već smo vidjeli ranije ovu formulu po kojoj ćemo izračunati energiju vezanja po jednom nukleonu i prethodno treba samo izračunati energiju vezanja za cjelokupnu jezgru atoma litija. Kad uvrstimo ovu drugu formulu prvu, dobit ćemo ovakav oblik te formule i uvrstite podatke izražene preko atomskih jedinica mase i opet se pojavljuje ovdje onaj UC na kvadrat. Taj UC na kvadrat je u stvari jedna konstanta koja predstavlja energiju mase u mirovanju, koja iznosi 931,5 mega elektron volti i uvrstite ga ovdje u ovu računicu. Dobit ćete u stvari, kad to sve skupa riješite, 5,6 mega elektron volti. Evo ovdje s ovim zadatkom smo i završili s ovim drugim dijelom predavanja i rješavanja zadataka iz nuklearne fizike koji se odnosio na energiju vezanja i na defekt mase. Srdačno vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem videu.